Abusuafo aya Hilda Adu a tesomu chirima ono anabedidi eye Natina atem ema ono so de abufu bedi eye sofupeni atem nom chese wa babonten e de reply aba na wa chire nsemu papa nyoma ekoso o backdoor beef ye kokoso social media no na so no abusua wa chire ne fire by na yebekọ na nsem ne yabo e de awuram but mesure so be mi subscribe atem no mi abel na e wonchen like video no so na bibia enye kama pa yes abusuan na enim se eye Natina ane maami ngege tese obi beka omate praga ana tese nyasem ketwa omoba na ma kama adwen e de ache eye sofupanim e ma tese secret o master te omohwie gu hode anu odem omo cheche nsem krampo se sofupani ene Hilda Adu tese no ma koso omontem e ma tese sofupani atumi ne Hilda Adu aya ma Hilda Adu kunu eja hanom na ni kunu krampo se enkram yenu one Hilda Adu awo no sofupani enem hobi intinese also ojai aware no na okọ abusua nsem de o maburu bisu pa na enye nsem keto akra na abusua anom na chese eye Hilda Adu so aba ponten na ono so aba cheche nsem mu na ekwan fast wa omo beef na omo beef ni na start yem tactics a maami ngige ene Natina ompeso mu yusu na mo de gu eye sofupani ni masini na no Hilda Adu etumi a expose o ma enyasem keto abusua yembowuram de nti Hilda Adu nsema ode aba beku eye social media so eba ebeto aso adenti na ya na ebi mumu ye so hypocrite memete ha no mu say no you people know the reason why I am here ofajo na bodamfo stop bringing problems for the man of God. That is what fa wo sem fu mu nti na me ba address sansem fu we me ade a me chikra ma me yi we ni mfi ho ade a me chikra no aba betro wa ha no say no e dey problem na me create am man of God. Social media is so wa ha no say what wo fa jo na din wa hada what is here for obi jo na wa ha no say na bobo ya aya na bobo ya sometimes me show me just look at me o mama ka someone chiro me ye adwuma e wo kindergarten kurasini ba a udin kura woni mutro kurasini me no mienu na wo hwa ba wo SS me hwe bi wo SS pa wo se wundi me matem da na me di kan be di watem wo na wo start man kofo frame ya hye wo ha wo entokwa ben na me nkoma wo be John me di matem se me na me ye wo ni last person kwen se obi bie wo no di matem da. So when you me kura me catch up put it to you some my bob brachim. Abroche ha no mu say ana obi ampe so obekere bibi owo. Because abroche ha no mu say there ye nenam ye na ye nenam ana ye de ye peska wo ye adwuma. And let me tell you something. Sa ayi baba so na we na bra mo time ntokwa no wo share that fair chire ekof wo no ofe no ma mehu se chese wo so you think you can be foot to 20 if I would me free me so wo he man kasim vandam wo sa warning we me mpesa achi me sam na se mu hu so bi jimi na so bi starting kwase asam a na ma ye mu hwehwie ni mu se krokokoko de kwacha obole bamboy ana ya na jai ana na akopɛ ntokwa ana me tia no se mafre wo bi me ti social media yi so abobo ya ana di kan ebebo me ahya wo kacha me se me jan red light and sana wo bia starting edidi matema na ahya woni wo kobusa sa wa abobo ya na wo church na wo kansem fun odi nsem hu a hu. No, I'm not coming to insult you, but you should stop that thing. Say, I say, nkofo we ejimifo we mu ntwam we ejimifo we. Amu pesa mu try di when the time amu start some person mu di papa na temo ye na asem. Amu start some person mu di papa na atem di ben na mu di papa na tem. Since sakaton no kundi go on e bae. Atem di ben na nkofo we ntwam we ejimifo nkrasefo we mu. Amu ye mu koma amu na mu de ye mu kom ne di papa na chi papa ne pam wo ma afa mu tirima amu fele haire na amu kone kura mu ni urei. Atem di ben aya mu nka no kure kakra. Social media is all mun kan credit kakra na me na nyame o hwe ye mo fo say asech say mutimi believe fake life bi wa ha no mo obi ya de boni a na wakọ advice no say ne mo be chocho and you are bringing problem to the man da ba na me ma be ko anum say me wo fa jona a we kan say ayi bonsu mene no a ofe ne beto nsuo ho da ben na mo hu say me medidi na tem so edi me ma me atem sa ana wo ma me twem ofri ga na bai no start say obedi matem sanse mo po me bo ni hu dia semebo a wa mo me din
For the sake of Papa, stop it. No, there be Humphrey. Sadly, we are home. Mr. Humphrey, I see you, Jason. But some they have to stop it. Or be chimia, no be to say Jimmy for way to some man casim. Not all church was here to say Mimi na me ni pabonini, but in some way Jimmy for now. On when the papa natama since Sakaton starting yen na mutu start is a mutu papa ni shays. What tip papa ni fear na woman is shays. What to two church shays I ye nani I did because Sakaton kundi go up to date be a can me from say me to me baby na me dream. But there be a me come say me a glorious word member. May a glorious word member. Innocence na one mo say for me spiritual father. Ma kase me say for me free me page so me and I promise you me we are not block you because you are not making any sense. Me adia me chini obi a we fake. I know for somehow no I have this kind of way with you. But yeah not as always no who me say me chimi phone ti no. Obi chimi I instance so be catch since I win abobo ya start say wo true papa shares. Best 3-4 months ni. Sakatoni baye no ana abobo ya start say old show papa oti papa no mapa na ebuo no oti sa maami ye na odi na temu na afie na no na otro papa shares okọ na we ka ne say yi nkranza jona ye ne timu hwie ne yire wig say helmet ya odi besisi wonu mu say nkranza jona wona ase won aya na hoye Mr. Sankwase ki no ana we wo baba so here me say Bram, me mampo Germany hanum say mo kwasiafo na mo mugu honum say na mo fo say man na mo fo say mo ye Facebook yani amo kire me ni manum eteta manum tetia manum kwasiafo me ye dwuma e wo kindergarten in class for mo na me educate mo enkranza jona ne nkranza jona se wa mo na me educate mo obi a wo baba so say yani na Abraham mo kuntokwa na amukofa me picture this baba so ne bo me mama so no it they think say that time they hate me. It's true that time they hate me because nothing na maba asa agronim amu chimi na menim sasa chimi agro amudi wa ha no say enti no de make asa hate me abate na me gina hoyi say wakadi maame wakadi papa na na aka market we abobo ya no ntimi nkumi o untimi nya me hwi o na wo ye kumi anka me fiefo abayfo me fiefo abayfo wanum ya mode wanum ya odete me fiefo abayfo ana wanum nya wo dese me fiefo abay untimi nya me foko ede na abaye say akotwe maane picture ba beto ho wo ba soma ho kwase ntwamo ya no me edi omochi abra wo brebi so be bresa because wo nka no kre wo ntokwa makoma ma wo social media yi so. O started with suffocate wa back. When I make a choice, Jaisa de na wo ye no. Nipa ni nya wo hwenso ni bre ani brebre I read inti. What the train really deeper get boy yakama for no reason. Na am say na dey nti na ye na ye nuanom. Ni ye nante. Na motimi ahye da do time akotoa ba akoso na mudi na tam de bia na mudi sa penance ye na yat. It mo course wa wo ye na me say okay then I will not give you the chance. Me so ma betro shares ni bia ma na at least when hu nyansa say nipa waft bia na no afro mama dadie. You don't do those things. But me am ye wo ani. Eno na wo so unti bi da Jonas wani Jonas nkranza Jonas ni nkranza Jonas wa boni be na mo se me maye mo social media ha enso betina wo page kakraka ka chem se me ye red me wo me gina red light is ukura minim be ade kra fe red light me busa mana ye say be wo Holland aye fe red light just a prostitute for na mo gina honum say abobo ya wo krampo usi wan bo ahya wo Nina abasan ko osuma obi so mamedi me spiritual father me ba eda forma wo wuo ono ana me sufre ni nyankopon ma ni nyankopon be yi ni hu adi kire me echi ni fu owuo mu di nsuo suso na pa ma me di nsuo suso na pampam ni mirimu e ma me ba ni teye na wo be di na tem wuti wo hia mo ani pa na aboa wo e de wakotena ni nua fie enso no na eka ne se nkranza bodamfo nkranza jona so also life na wo gina se amon fire agese wo hu so obi di papa yatem no akwakofa na kwasiafo we obi ti se mankasi bandam chimifo ya me se won konoma pio no onda na on pe we eka ne se fufuo bi mreme no hu nyansa na on tu san ntwam yifo Jonas ya we eka ne se bonso amre no ade me kakra na se ya kame
Jonas wafa Jonas ya bonsu amne ni ya fina tunsu yonchen. Nanka tunefo no wa ya wig ami hu. Se wo picture meto minim se wo picture ba beto ho. O wig a ete se wiase amani hu. Ube John man na wo cancer and na we innocent. Why are you insulting this person? Tama na offer me ashawoni. Offer me red light na wo we. Tama na offer me ashawoni frame me red light na wo we. Wakotna e kan say yi oboafo no oboa no efie wo no te ana odi Jonas e kan say nkranza Jonas I'm on fire na o she I'm on fire me kan na that time sakaton no afa mutrim na minim sakaton minim de property ana e wo mu omo so beta na dodode me so to no say papa menje hwe because they me here fin nchen eye protection. Mami fa we into wa bobo ya mami ka se mon chro sa na bra mo time na mo be fa me picture this baba so ne be o me mo maso no na back door no mo feel say hurt me no it wa dwen so sa be fa me picture no mo to aguma ye sa dia me ni monum opa kwatwa opa twitwa na fa spread the whole WhatsApp em fa me ho unim de ntia eche se me nim me ho ana minim say Germany krom ha no say untimi nya adwuma wo kindergarten hey read my lips me ye adwuma wo kindergarten no me nya sa clinic ma ye bi da ye zima mechi magina zima mechi mu but me hu nyansa hu say no I have to go to school and learn hard na me do level bi a betimi enya bibi papa ye ekrom ha amo am chimifo ye am didi wachi am ka mo fire no busa am say Germany ha samo ne nkwala edi agora nkwala toto fefe te say 3 years 2 years te say wo meye bi na mehwe wo mo school na mehwe wo ma modiane e wo school kindergarten e na meye adwuma wo ko ho no so ya they test you from head to toe ye chi mo judge odun so asa kwaji police report mpo say wo we ka ne say wo ebia wo we bad record bi e wo Germany krom han sane ya ma wo say adwuma no wo fo say me adwuma fo ho me nya adwuma fo a wo sori ya no afa nkrata na wo de ko wo pon ya no afa bag me ye adwuma wo kwa ye je wo blood na ya je wo ka ne say police report a ye kire say wo nya criminal te say yi me wo fa bonsu me wo fa Jona nkranza Jona yi say ontimi nye bi eche say campaign wa shia mana adwi mu ye high to school bi say adwuma bi say no ontimi nye enti ade se paper trum ya ye so paper emrewato which is not bad, it's okay. But me sam key dear mommy men family so and I'm not ready to banter with you. But mun chese mun pese mun di papa na tem na se mun nya kwan na mun di papa na tem na ma yire mo ho e pese mun fa mesoa me menya audios bedo se ne wo send audio koma mama part for life so on fama twem day one o mebo na sisi agro ni mu no se ne obebo ayi so a ebi mo ka se me hu se nkofo comment this is an old audio o twen camera gidi and we camera o twen camera pe and we enye e kan say old audio bia we enye old audio e new me won into aso me won e ho na wutisi mu sika be na aso koje ye nkwasiafo na begu ha sika be ana wo koje ye wo ye ade ne akasa nya na wo atwa so ada by force so obi abusua bebo mu bi me betu wonu mu se ya me abusua mu acheche ba miensa me ame ye nkrani me ame ya chimni me ame fa yi me san ye mfante me ye mix na me nam hanu mu se nya na metu me baby me kwa asori wo honso me force se me dem hu ko ba abusua e ye by force se papa no won fa won ka abusua ho nipa no woni na ye wodi na chi eno na emri bi me be kan ye me be wa ekro nani am to che mi no because am kata ni agwei followers nani ase da create bibi say e chese papa no na ne ho onsem na am be konto kwa ma papa no and so it's never true. It is never true. The truth is wo mi akasa mi wo fa atwem SƐCRɛT am ni fi kro ba kwa man krado. Oh, if I would see me friend who say it is a lie, you people provoke no. Cause this time after Sakaton, no, when they provoke you will be. After Sakaton, na ye dia rewa me so me share dem am yusu no. Me go provoke when. Asem way, a dear way, asem way na me be kan me bi am to che me. Eno na abobo ya.
fan pema semuda because oba ofuso ye smart ama because I don't fucking care whatever BNI or police that you do here. It's your own cup of tea. But Mr. Upa, men chichan front to papa no so because me say papa no so aye bia mame. So and me hu so bonkwas nkwasia kibi ana minti na papa na ware me ensa. Na me so me powerful papa. Na say so hu say nya wo class or na wo level kra na me so why insulting me? Ewiawe asama me kama bodi. Wo aba frame say me jan red light. Ana me so me hu so obi ne wo ko. Tulip ne wo ko. Ana we bia ki bia to wono mo say ono so akote say e ka den say yitonga bia tutu. Ana me so me to wono mo say ana me say na ne tonga bia tu dia ne mo meka no krai. Etu ba ya o anuanom tonga ye ntu me tonga. Na me yo warefo afi na meja ware simple we ya atem didie. Jonah so ba ye. Jonah no krai dia. Jonah enso baye o enuanom Jonah ne dia medi Jonah because nkranza nikoto nsuom ama bonsu mreme e ka me hwo ba he fato nchen o mre me ofe me baye no na kyese ekromofo na egu nsuo ne ho enti kromofo ehu se bonsu etimi amne me afe me aba no na kyese din a wo sa mo mfa mfra me aye Jonah na wa be ka ne boko no be kan boko so just mentia say me wo fa bia me nimu se wo won kranza adwo na afe no ana me kai no ene me kai ne na say eh wo fa adwo na ma kai me wo fa bia no wo fufuto e wo hemfie e wo kranza ana me kai na me si wo fa adwo na ne dia me ma caption na ma mo hu se me kai ho mama hu se me kai we e ntokwa what be asem hey Jonah minimum posa wudi Jonah minimum posa wudi Jonah wo social media so kame po me bo Jonah no na kame de kame ne hwan san ka kenkon say metimi abefra wo Jonah me kai me wo fa Jonah na me kai me wo fa Jonah na me say say wo fa Jonah oti asiana ene dia mama me wo fa Jonah caption baako na me so wo fa Jonah mi busa wo se we ntinka Jonah bonso amere wa fene e fro Jonah we nka ya asembe o me mo be attention wo se me ba e me di atem because the amoye no me ohu ama pe me ache wenye ne na mo pe me o they just want omo pe we se means bia me ni ma de kura mo hu o me ho eti afa na me hu se sa abobo ya wu na me di ahya na brown call for say amu na de sa we baba so ne bo me mo ma so be fa me oba kama me hu sisi me ho so abro kire ha no mu se me ne me ma netse amisa ye djuma wo kindergarten fatu utrim me sa ye djuma wo he kindergarten me feed nkwala me na me man kwala kin mrofo ne madua ne me so ma djuma enye djuma amani je ho de it's nice to but now can me more better way but me nkwala ni so they called me and they said no well because of nkwala no situation this is what you have to do because of your level of education kakra na wakono then you have to work in the kindergarten now we will be a me admo kindergarten wo twitwi boss mu o he fine phone wo be join ma catch me said say me mo baba so now wo boss na akọ hwe na ya twi moja de me baby a me adwuma me na me kan ya twi moja every 2-3 months ya twi moja no ya sama wo di police report asamba inti say kwasi akeka na afo so de begu mani masem yenye mi hute then time na me nim say ya abrabo amudi si ha no ma agese ma hu so obi betimi aprum widie se ne mutie na ma boki kese hwe wa ene kwasi asema na akeka we na akra me mobo why would you even do that na wo kunti ana we kan sen papa no na ware me ensan guye ana wo se wonim ne yere ana wo se wo me ne wabon komoda wonim social media ho I know the people I mingle with. Ask yourself, say, a dear intina sene na mitimi be kuma mitimi yesi obi di watema na me kuma ni nyamane ma no so man fa fo wan frauda because I knew who you were and I know what you will be in future. Me se mani no on set adan me be kan mumu hama ya we wini asem enu ntino master tie di atemu mahame ya wawini me sa on can say proof ya mo frɛ ya mo bubu kids e ko na hatred ne start me ko Ghana ba ya mo ko Ghana ba pe na mo start ana Hilda mo envy me ana mo jealous me ana mo envy me na me gina for so ka say mahama ba life so you should know the kind of person am here opa be ka say meboa woni we Jonah nkranza Jonah ya bonsu afi ni ya o si edin no mpe ya oboa me di amani
wafa Jonah edi ne de one edo o da bi o na wo benya se edi we Bible di ato ho so me wafa Jonah na se na mehu se won so Jonah yi wa be preach wo ho one na oba so camera na me so me unto coincident ntimi me ma fe me wafa Jonah na wo so wa be so camera ka Jonah asem na se ni na kosia wafa Jonah we ya se o pressure aba gidigidi beginning na de enti ankofo we to che me ne say ekuro bi amakata ni na mo mpese ni be waye o me na me be waye ni say from 19 kojo ho obati wa amreso ana abobo ya wo ba be ka chonso obati wa amreso na ye twakoti papa ya so be defending no obi a wanya life ni anti se obi atwakoti amawdawo enso obati wa mo time wa wonu to ye betwetwe sa wo videos ni na abra na wa akasa wahwe sanya also obi mbiew na fa ne picture send no me so mi ankasa metwetwe sa videos na me dey send o se ma me hwe video we 19 kojo ho na wo ye ye no 19 kojo ho na wo ye no wo life no data no wunim papa no emri bi we kan say ana me di papa na chi 60 years afa de nkofo betwa wo to wachichire wa o se say wo defend no spiritually 10 years ana 6 years nso abeka ho yate eno de wa yade watumi defend obi wo hunhum 10 years plus abobo yawa Jonawa nkranza Jonawa wo yense ni o maybe ndi watemo but don't try to say obebobo kiss wa nka say ne de obeye wo nkranza Jona nkranza Jona life ya se mesen mebe why kro nani say enfie kojo ho which life ana ye free kuti ebrewo se wo enkwala wo nchen se ne memeto no mu se ya ma hwe memma ato am uniform ametimi ayi a kire mo sisi ama trase asoba time matrase ato me uniform nkwala uniform me abrocha for me nkwala bebre wo be mo be so na uniform ayi atade e so nkwa mo because Germany am use mufti enso me ba ko school every day me make sure say me to na tade obehye ana mato awie ana madeda o kama asna me ba camera mu enso wo de nhwehwe ni mo ne yen ne nhwenti no da bia na wo ma ne ba camera mu ama nkofo bebre twetwa koti a report agora wodi no 10 years ago ana up to date e wo e Kanisen police station enso papa kakra na de we kwa papa eno na me be wa ekro nani say eye wo ne wo eni twemdewa eni we Kanisen me wo fa man card wa chimni papa bi achimni papa bi mi akasa me wo fa man card mo mi ensan tokwa ana papa yi wodi mo ho betale na no se o minuanom mo oku munjai munna mo ye mema ana wo ye onhwehwe ni mu na wo ti asem no ana papa no se papa so de se o ka asem papa no de mnim no se o ka asem to na se wo ti a na wa pe wa asem ana obepe wa asem ope ana mo ntokwa yi me ame wo fa chem SƐCRɛT kwa me mark o se adenti wo sheda kofre professional so wo kan wasem na awie pe ana wo sheda di chat wo na wo di mi wo fatem na wo di ana wo di mo just say mo de just ye kam mo mami we asem na bibi ye mu but odi obi atemu frɛ obi papa de obi papa ni mu ye fom dia e o se ye na me say e dia ye wo fa Jonah so ba me ni wanum ahya woni wakodi papa wo yare bone e dia biem na mo beka de nsi ade aka na say abobo ya asa aka homa ne kaka ahoma no de me anka say wonim say me hu ade you people you know say I see ahoma ne de opasa wonya ne say okotwe me ma so de won say me block you mo WhatsApp still ana me nim say mo de ma block me de aba me de me block mu eti mo betimi atwe me ma mo betimi asoma mo ntwa mo ya mo wo Germany he say mo ko hwe me maame so de oye nice woman enti ne mo be addict a cheche say unhu me a wahu me maame kra ne ho ofache me so can you just imagine and it's so funny say ana ne maame nkasa Ekuagata ne ame no kasa ekura me every day me ne me maame kasa opema asem papa it is information na magada mo fo so mo beguma I swear it mo fo mo nsem fomfiri me so asem ame ken ana wo be fresh we professional so
Ube frɛ professional so na wo kan wasɛm wie ye no instance wo be article no na peace beba no. Ube endi corner na wo hye da di miame wo fa kwa me mark achem sache kwa me mark wo di na temo professional so. Enu ani ntokwa yi o. Wo di na tem na wo fa nso ne ayi twemdewa. Ese amonti ase de nti e wo say papa no enfa na platform emma wo na obedi na and they knew that so for na mo show no they never thought say obedi sa atem no pages but it was too late. And when a coffin on talk away by na mo ye ya na be papa be patayo or be patayo pata forji aba etin tokwa we say na start ye that ben now that time kwa how many times we defend the papa because of now we can say Jimmy for be on so na my friend say you sure snigger no one in one beef dada because when the only I said some hatred be minimal the crime me say and I put it to you say one na wo fa me picture in the yes because not just a now you hate me from afar but na me nim and now we use so say when I'm saying it's not just a oh yeah dia be gu me nim as because who say girl we was swag like you know hey abobo I am en yes what enti aniano ekuro na me be wa ye ni amechiro mo say entokwa no eye mo ntokwa ana papa ne be pataye o patafo na di aba wo nto be pata ntokwa ne pe ana asem ne tin kensen enti sisi ano me wo fa chem seche kwa me mark ene ayi twemde wa say adenti na mo de platform ama abobo ya so omra me di atem asem ni nani so omra me di atem ene ni amuso si papa isu di papa ya tem di papa tem me wo fa kwa me mark krampo di no no nse da ni atem obetututu na ono that time no ye otebo ana mudi papa ya tema na we ka ne se papa isu asofo etina se na de ntina mudi mi papa ya tem eye ntokwa na obe pataye sasila mu njaye a woni nipa ne nkokwen na afa ya de ntina motiesi ye papa no so ne enso ye doye papa ntino se ne ene memesi mi dom papa no ntimi mu na mu di manimu ye fom wa hanom ya obrempon yire te se me obrempon bi yire te se me obrempon bi yire te se me mu na mu di manimu ye fom wa hen ana asofo ne se amu ntina se ma mu mfa ne amu papa ne nimu ye fom na mu na asori sam be defend amu papa assembly nani o ana amusu defend ya na fide kodu de o se ndu to the extent say ko jeli papa etinka wo abobo ya de only last person obi an kanche wa he amu omudi wachi you they don't love you they are just pushing you eche say wo se papa no kro transe a odi ya wo beka se wo wachi ana odi ya odidi ma fide hit himself asemo ya me be ka kire nkofo say entokwani na asini na brown de the same thing ana batoka ana papa na toka ni na me tekire din na ye hwe e dia ne kaka oni na brown wa asema just deal with her but don't bring some issue out for say because of me the minim de no adwin wotim nko na wonim de ana no so watoka esa na nipa so ka say na dia na papa ni even post watoka na mama kra na why would you come and fight me and bring it in ana no so bufu ye etini bufu ye no ana cheso no so say wo di matem na so wo de car na ba mu dia na chese na papa no wadi nkoma ampa ana no so betisi so obetisi papa iso eno ye papa na ntokwa na wo bagi mu ye ntokwa ye na ye de wo bagi mu koyin papa na ntokwa eno no me ka de nti a isi a na amu chese me hu ya mashi no enti ona me ka say when so ye papa na ntokwa so why always na me defend ama marriage is a race me defend my marriage is a race na ne refi obati wa koti a wo twama no obati wa koti what favored I see you obati wa koti a wo twama no na ne refi ana me say sesa ntokwa we enye papa na ntokwa eye mo ntokwa ana mu nkotwe zakas issue wi ba ye ne be puli papa iba mu ana wo san be defend ye no so kodai eno so kokodai a afi de na ya san twan ye ho eku ana papa me say pan no twam no entokwa ya mu na mo so mo fra me papa me fra ma me say meeting ni me ko mutu ye kwa na eba na asan ba be peja ye kwa na eba na o se pan no twam no na mo fri machi ba se wo hia mo a obetimi afre me base obi kwako defend no eye ntwa so ade na yete ye baby enso wo anyway nkranza ayidona man preso accepted da
De bia na mu troshes, de bia na mu troshes. Aya mo nka no kure. Ade bi won ma mo ya. Edie pa na mo pa free papa ne nchen. Ana say as a record na ma recording nti no. As a my imagine say no matter what na wo say em pushing to kwa. Ye na ya tie baby. Enso boy kutia sa especially kwadosibo ebe boy kutia na ema asofo kitwa bi ote ne baby which minimum ade cropotia na mo ngia fi no mo de ni be she mu bo na kutia na mo twi papa ibe mu ye betini atwitwa favored wa ha no mu say kwa 420 dada ba say obeti video sa mo ye ya mo shedi papa no me kan so o shedi papa ya kwa ye ka ne say nkranza Jonah Oba life utimi be di papa ya tem trotro she say ondi natem asa odi natem na ni na obi ayedi na obi ahwem ni na papa na ankasa wo ne mabia mpia mekasa enso wo se ye ba na se be ma caption kitwa bi eh so mahu se ne ba no ana ne ma no na asensan so mato esi ato agu hwo ase nkranza nkranza Jonah Untimi mfa we kran compare me. We wa shawrig as a helmet. We shawrig a helmet. We wa shawrig a mhihye ni bi wa shabida. We obetini address se na me. Aya na ho ya mesru be di matam se ya. Na mehwe wo oba wo gina ho. Wonwran wanwan. Oba tan se na wutimi gya na wo be di matam. Wa be di matam adi ni maami atam na woni twa asidi ana wo maami twem ana woni twa asidi wutimi adi mi maami atam ni na mankasa Mijedi because ni nana sakatoni bia ide action. Oh me fin kramai no. Wo be di matama no e di me maami atam all because unimu say chese me maami de oni social media iso nti so wodi natam sanye abobo ya a promise me so obetwe me maami aba social media no atwe me ma begu ha nti no. Wo ba wo be di me man wo se me kan de. Na wodi me maami atam na me hwe me maami a ono 57 years. Na me hwe wo yire ya wo gina honom na ne wig aisa kokoro sapo oba gina honom sei na so odi ne kwapati na otale e ba ho se efie wura otale ho se nkotre oba wodi ni untimi kran fa ne di wachi enkwapati wodi ne kwa no adia no na odale na onanam wo ho utimi gya no na oba bedi matem why Jonah enkranza Jonah why or Utimi de ana meni wanu ana dabi se wo bedi matema na watwe me picture me ntwe me nkwasiafo na mudi wachi picture na amachwe me nima ye say no from a nice picture and a nice video no fo ne so de yayi etemu enkranza Jonah odesa onyame ade obedi me tonga no abrempon ene enrintin akasefo na di etu me tonga o Unye ndio etu be kopedi matem de opemi o ha nkranza Jonah oba beka chem se me ye was peck hwe birthday we ga na ehye wo yire birthday na amasat jimi service HIV me se ehodom part ne de me se matwam so exam ne de maye de matwam Mahamia wo social media so ma de kura mo pefri mi ho asa di se man bie ma no motimi be di matam di mi ma mi atam etimi di mi atam poto na amugira ho mo fire Hilda Adu mama pa Hilda Adu kwasiampani Hilda Adu HIV na mo di matam nye entre ni na maye di enso mi be ma caption ba ko pe o eno kura caption mpo e de ubenya mpo se ye di Jonah ato ubenya se ye di Jonah ubenya se bonso amene wa fe Nanka wa amene wo so nanka ba dis na woda so da ne yemu onkranza anka ba yeden na we de why lucky wo omre wo no otse wo twu no eto twene ye na omre wo no san fe wo nti ye de wo pie ne ye pa no twam no ne wo fa Jonah ana ye to di wo eno so me na me de to aya mama onyesa ope minima de crop pot ya mo pefi mo pese mo ndi papa na tema na se chese mo di nsem ho na obi ma caption ketu obi kiw obe ho no mahwiri ba me ma caption ba ko pe o de mo hwe time we ka ne se twem de wa chimifo be ya ono so no why say once na ya o disturbing kofo asomi oba tantan oba mu fi ba mu nsem yo ne na anam ho no mu se onam Ghana won ma ni chimi ni yemu kom ne ho achiri nti wo so wada ne prophetess
Why man can say when I feel emotional, I don't feel emotional, but when me at the beginning one mamudi me ame you na me say me na me super with you. Me if me buy some come be program with you man. You know I will not go this way. But person me explaining the reason ti amunya so camera. Me person I want to ask them hey kwana kokusa wuntwa no. Nkwasiafo ne say die ntina always they want to stand on me to insult the man. E die na mu hu me ho. E die na maye wo muntia always no. This started like a week ago. Was it 2 weeks ago before election ebeba no? Modern way can say yi audio ni koma atwembe wa no. Ana menya audio obi obem mo pa me se mo group ni hyem. Obi obem mo pa na woni ni kodi nkomo say tama yi na bra be di atem yi wode otwetwe papa din be mo ame be ye video ka chen so. Onjai do ye ne ntokwa na o ntokwa na o ye no. Okuno papa ni di nim entima na mfa wonim said that time that they were expecting say na branko be di papa tem na amuna be hwere sim na mo de di papa na tem enti amfa no na branwo eba ne ko di papa tem pe ehwa na mo ko twen wo de ni fake accounts o de sa ni fake accounts no say erade medas you said ye no o de ko twen na o twiro me din pa photo so no post wo the main page ni na me nim munim say me hu ade. Hi Vida, I see you. When you say me who ade ana wo train na adekọ 2 page because mu pese kwan bias mu ndi papa na tem but mu nim ba bia mo de befa ana me so me ma mu chance ni ntino chese ba bi age se mo enhu se ye di papa na tem no akotwe ni na agimifo mo anu se mu se mu hu ye ha very much if I was ye mu no chimie me hu colors se utwem aboa nche wo ba fin kafin kwasi yaba ni di atem mama di matem poto hwe abobo ye di atem akodi me ne etimi bie na no kase me na magu papa ware asemo ye a wakan kwa me ma wudue wo so obi antimi nya wo hwe because omo na muduro so me be di watem wa motiafo no sa mo be ka kire wa de kra wo suma so amomeye amo de reply so brada man fa ambre me I am untouchable abobo ya you cannot do me anything because me nya wo hwe Umpokwa na you own me. Ofa uchimi no si ampura wo de se wo me page aseko. Chimi fo ba. Oba obi di atem wa ha. Wo di wo cheso colors oba kwase a wo ka wo cheso yomo. Chimi fo ba wo ka cheso yomo red gold green and blue. Oba wo di Christmas wo cheso ni colors wo be John made matem se me ho colors enkuru asefo abemu t-shirt nkwa na mo hyehyɛ oba obi di atem ha ye church asemu me church anya me wofa bonsu mere no a ye di bonsu acho ne di anwo so wo mpe a na se ye di no pe otwe ni mu tan ye frɛ no nkranza Jonah enu mu asa na me ka na di obi hu atem Oba just me wi asama me block nkwasiafo we na me block wom because mo chimi kura ma me ana me chire mo say entokwa bi ani wono mo say ya pamo yen ya obi a hwe ne busuafie no nko me say me hwe me busuafie okokomlemle ana me say me park me ma pe na me koye enti mo so amofri nkranza mo so mo park mo niema sakaton ne eden ya ache yen Musu sa chenchine twan na da bia says enti yenso no wa ye bia man mo fo se yenye nipa na enti moje ni ye musa mo ye sa de na yenso e den e be hye yen obi te se me se wo ye hye me so mitimi nia mani me se enkranza Jonah timi be di matama se me kwase ye ni gu manum se ne na wo ye ya e di me ma me atemu na enso be se 2-3 months ni o ye to aso 3-4 times ni na me fi na wo Ratty page. Mo pa mo fre Ratty ni musa no. Mo musa se me reply na. Enye se na me suro no. But na me ni mo said it was a planting because sakaton na afa nitrim. Afa oneni Jonas wa. Afa mo na etrim. And they just wanted a way just to for me to respond. Na mo njira me so mfa nko mo tokwa na mama mo sa chance no. Etimi be 3 months ni. E di enti na chese me caption keke Jonah. Mama Jonah o. Me caption keke. Mo si monti vida. Oh, chia kai na me di obi atem wa hana onu akodi matem wo no say me I don't have time to insult. I am here just to explain the reason ti am hating me that much because my becheren tokwemu ma chere say papa no is innocent and he's still innocent e wo muso na mo aya na nkofo bi na audio president mu akura ache mafia court mi di ni begira ni page so ebobo na adwema no eno kura won suro
na I audio be hey mo from mo kwada mo kokopro mo to na mo kwada mo ntumi nye hute se nipa ya mo papa mo nkai papa no aye bia ma unti kai papa wo de aye wo na jai san hwehwe ni mu na wo ye no wo be ma mo push wa na ne ensese besi na asi na wasan atena se abeka say papa ne nipa bone ni you shouldn't do that. Na yeye ka no kra na che na mo agimifo ya mo di na chi ya mo didi matem wa hai mo nka no kra nche nipa na mo push nipa na mo fa ya enti no yeye ye nim no kra na yeye pe na asem no mi mo dia no kra nya mi na me pe na asem ba sisi a you say no free me mo because me papa na me do no wo disrespect na ana me nya no onu so nya no na busuam me so nya obi sa wo be busuam enti obi ati ni lame enti why don't she just so obedi ni lame sakaton na hye na ma fa me bag kokoko mle no omo so mfa bag nko nkranza nka wenka ya asem a mo bo ekutia saa be pemene ade ena me kan caption ya me be ma yi woni tulip na eko ana me so me kai say waka cha me say me ja red light da ene me ma caption na me nsere kaka enti we can't even laugh on this social media anymore ye na ye wa hanom say obitimi kofa wutimi ni obi nya problem na ebia nipa na koye bibi nipa ne koye bibi pe wutimi peke nipa no yi na mo de asere menkwa me koye bidi a waso life udi papa na tem that means no more planning say enye say that means so I know audios me ensan kwa na bedi me some say Hilda they just want you to do something then they will stand on you and bold in some obebo udi and di papa na tem and this is exactly what you've done and this is not the first time okay I say before sakaton no na me ubedi nkwasi asem na me beka bi ehwa and your so-called papa no and I baba gina free unsem and me expose me ma mo expose me ho poto and enu atwam and e kodaye and ye na etiti e baby e wa na sakaton yin so baaye e no so ma ya pese mo ngira no so a fendi papa natem ade de na me dia ye mo bone be na ma ye wo social media yi so ene me ho ye mo hi papa ene de me na magu papa na ware na ka me so mahu we tell you that papa be people are bleeding because of our victory. We don't care, we don't mind. Just a victory na abano. Say ashiwa mo missing kwasi afo emu amugu hanu mo say. Ya meba. Here kwasi asem self-acclaimed beauty. No man will marry you. Madam, I'm already married. Me and I come asem muda I make asem single. Ma warrior Bempah wankasa. Ring no me ba life a me yi ni de bia me nhye. Ashimo papa. My worry for your information. Ejamwa abe info nti ofo san ka me ba be worry a. Na menya be ma papa bi wo Bempah papa bi. O chese nyame hira no. Na nka oba be worry na nka mo nkwasiafo mi from to social media ha no se na mo ntwamo. Mo ntwamo we na monya de mpesa monye. And the ugly ones are married because I am an American, me be American, some quasi a single room, our real baby. And I come me pan, come a 1,000. For which she mean for me so, and I don't marry, and I am single, and I be a Muslim, boboya, I had you say, who know what say. Nasaka to you, Nana, for it, Master would the end of the test, I such as a board. And then what is it? What do you want? Open a dear pana will pay. I'll marry you, Hilda Adu, and bring you and the children to America. That about that the many will cry, me baba yes second wife, but my worry. It's for your information. One for now, worry now. My worry Bempah, me your Bempah, and no more person of betting. Yes, my deep bonnet. Much chin to quad their bread papa is and must have be defended. And kitty be a dear social media. A be a mefan say, will be a baby will be at them. Not because of most mobile moon candy ain't here. Muti be jina camera, Namos, or bit me quan, no, I'm learning camera. Come and tell the people why you were swallowing your camera then time. First, YouTube sika wushi a good bottom. Grandsa Jonah. Wafa Jonah. But catch your followers in that time, no YouTube. Saying you ultimate papa ni build YouTube and social media. Niema papa no busa akapreda. O musa akaprentisa. O so otiso. And nothing I so who say. I just want to be anya. Na mene mo camera because when him say YouTube coins, ide Facebook, l'argent, ide. So to the American say, into a yas a moon cambo na more camp papa no, more camp to call cramp the mefans out the only said and come.
na bobo ya abobo ya ono me so bia we didi papa ni wa ani a oh say na strike your betie mu ani ya strike me ani ya strike me ani ya di me YouTube ani ya di me page ana BBC page ya ji free me nsam abobo. The same thing happened to me. Me wo hono ma na me hu say favored wa favored kwa dem de send no na me see o me hu say if na I see you me hu say glorious word me posti papa yibi ana amateur copyright like this the owner of blah blah blah, so I screenshot it and I made send it 1 or 2 people. It me come the agro say me so me ba bekem it wasn't even a strike, it was just a copyright. And copyright, you know, it's up to you to delete it. And I said, oh, for say, oh, person, when you don't call for, but I mean, it was long for me. I'm going to call people. Nah, that time's not Gucci. Sakatono, I can. Jafena me call for Ghana for. I feel maybe I'm a cash number and I say, we, you, mammy, Pamno, no, I'm a delete video. Me delete video, me page in Ira. Me delete video, me page, ya dear free me some. Me delete video, me page, ya baby. And I'm sure make hey, and I'm and I'm for a copyright action me, and I Jimmy page, you know, and I'm when and so sound monetization. You and I know say a difference and never. I am mamma, yes, sir. Na more tokwa, and a more pay, and a much chicken papa bear when no back will say, I don't know what I don't go there. I am one kind of Christian followers. They know, and yes, a moon in Chamway, Mugu have moody matamina, Munimono creno, and see, I won't can of crenamon shame me bronsam for once. One can of crab back who more life for me, no one shame me bronsam. Share about you want to come on an uncle. It was social media. Since so many papa, why not see your life for who say we are free, we can't say, could see a man about. And so about you what time you chakoti the man. Ama koti be clinking if you no na kure no muto videos wo ho ana mo yesa enti just me no na me wa ha no say no mufo se bia me so no de na munya dodo de na mufo se minya bio minya hwio, and I don't need, all I need is prayers and protection. Ti se ne mu mutimi nante mo kondro so mi ntimi nko adro so bi enti me de an say I will also sacrifice the little that I can to support this man. So na be ye inshira kakra bi be so me so ampa so inshira ni bia so me so pa ama me ye okay. Enti munjai papa no na munjai say ye wo social media so ye di agro agese mo ehun say obi aye bibi kitikiti bi ase munya bufo gidigidi bi ase mu pese mo nkunto mo ndi papa natem mo di natem, you people know the end. When I was say wo ko apuasi pie ba se ne edwo na amene wo akoto ne yam a wo de wa pie, so still se papa ni bufu no ye nema, you know say benyaw because onye wo hwe wo kwa na bedi natem kanen obedi natem kanen no eno na mekan ya na wo se ahyew no John asem we mekan se obehyew from day one mekan sem we ya na ahyew asem a mekan kire enkranza John na ne buafu ne say obedi natem mre bi atwam na obedi natem na u expect me adwo be ma mesi ha no mo say me white meli papa no enti wo so nyame nkonkun bonwura wanka say obedi natem no na be white meli papa no ana nyame nkonkun bonwura wo ampan so ube white meli na no de me nka na ada wo entokwa no de obe kon yanka say e chese na nyame nkonkun na bonwura wo enti obe white meli papa na wi asa ahye bi say what blackmailing as a woody at the tuntuma kata papa no so we did na tema sign account and some make can some I say at the end of the day no one stand no one abe white mailing papa what be white mailing na ye den wo be white mailing no papa nyame be hirawo and so quite to say any HIV dia moto me dane sayare boni na bremo ne mo man ne mo ma me ne mabusuafo Yesu di mo bibia mo ka wa ha no say Sani abobo ya asem de ye ya no mapagya oyo ampa so ewo Yesu ha Mashiach di mu eye old story have told them ewo Yesu ha Mashiach di mu me de oyo pete me fun anim a mo ka sa HIV ni na enkom ni mabusua ne mo maso enkom ni mabusua ne mo maso me a spiritual person I na mu ni mo sa oyo ya me de agumusu mo be hu de betoto mo ne mo future enkom ne mo maso ya rebiala ewo Yesu ha Mashiach. Hey, take it by force, take it in Jesus name, take it by force.
Maybe I don't know, madam no croak and also, or yeah, head man go. Oh, you know that be a me pija because me a munipa. When you will be a minute, eh? Nkranza John and Nkranza Jonas, why? Davana Mokram won't send me one, dear Fadano, Mudia Momeka, also than they argue. Many more from Nkranza Jonas a journal. No, many argue me say, Mahama Befa. Oh, if I Jonas said, Debbie, share. The poor Ghana no, or Pian war Befa. Debbie make us and your mamma, and I'm so of a journey. Who are dear Chammy? Would their title, would their tools look a yeah, dear, me seen who, me who bought Ford, near me, you know. Why yet the moonkum, was a moonkum na papa. When she the wedding, I make off when you wedding, what for John and whom before that. Or go ramble soon now, bones to fin by ye now, or for John and whom before. And to me, come say, me know of a John and come say, what for John, I catch them and say, and a rebound me up about Mission send me, Yam that day, as I epufuno. Now my son, the young who say, Mahamed Winnie, I'm in penny for me catch them of a Jonah. Or for John, I need the yes, I can say, oh, the young training into a Fajon on himself, a powerful. Only Musa Minamiji in Sentinel, Minamiji near Max Remy. What I don't about the country of Mosampa. Mekaya, what can say about me, and I can't say but Mahama because I know what God has revealed to me. Now, me can't die a crack of Fadona. It was Fadona, what bank away, be sent up what they can. Share Hilda, no, when you good, but what should nice girl say? I'm no fool, who should no for Telele, make one no for you or bra papa medebo. Oh, hearing Nebre, yes, and tomorrow, the abocola and no fool you. Or ban for I open. Me so dear mediate, as you what come, me bob bra away. We didn't I na as a helmet. Nino, and from me home because of the send your dressing. But so we are now told me who no many mutant hour for Jonah. Oh, dear show. Me near makeup, a foundation kit will be pent na me dear me na coming yachi. Me in Camano, me all pink lips dada. It would be a shame, would you wash, Kingsley Beckham would you wash. Would you wash a level? Now the shiny ye can't say, you are tally down who say, ye can't say, if you rain. Why should you tally down when we are tally down we are, just or dress ya as if one are dressing in dinner. We didn't tie the same more section, Tadia. I am sometimes no. Now, my boy, I didn't. I boy, I sometimes person because they had that bubble because you know, me Anna sometimes show this say, I am I never be a mystery. Okay, can some say, me wash away. It's true, wash away, dear Mayor, because also me need me yam me home and braggy. Yes, what the foyer, dear Mayor. But at least t-shirts we say, Kakana Minya, me kojam Zara, namashe. Me share a kusie as a Gucci fake. No. I don't wear those things. And to me buffy na me catch also who togo no who we ya. You should know say na before wom chesa that time who push you ba abedidi me papa tem. And now I also have to go harder on you. And so as I would the show. As I would the show na nobody attempt and I also me to me ko hit now we me papa Nkranza Jonas wa I don't know where you Jesus hatred me from when start a new life with you. You know, it's going to help you. Jesus hatred ni free HSN me who starting ofo say we too hard and strong. You don't know what is coming. Ofo say we audio so kita audio sinema he. I understand me sure say na wo say me mobo. And the woo mama who said just a woman who back come see a mother and me defend them. Mama ko pemon tokwe na sa chi papa na beshe mo wie no. Me be expose mo ketu be sent to kwa e ba social media ni na no. E ye won tokwa. You and I know say ye won tokwa. Ana papa ne be kan ye enu ano no enti few things bi a also feel say papa na aye bia mountain no. Unso e bia asofo ni bi hate papa no nti say omo bibi sa na mo so dia mo ahye mo dia ne wo so be defend so for no when the pastors come harder on the manner you also try and defend because and na mo won topaso nti watimi akoda cells eti aye mo for when improve to sa day na ya che papa na wo da wo hwe ho wo da wo ku achi wo UK ha na wada so dwe mu ya chi wo ne ne magum ti na sa de no wo kaya wo ye mu nhyem I am Mamma Yasa, there is God, oh, there is God. When I say, Beka, Nasa, you can be pet, no more sorry, no more dinner.
Kaso banda maya mintimi on blocking no. Me wawa. When I some beka, na some me bejina ho, na make kembia, was the master one yet. Where say this is not what I was coming. I wasn't coming to do this. But Kasabia Kosuna me understand and one say no. Because Mumesimu born a so dada. So I should just leave you people. But Mamu some born now must see Saquino. I started to my papa. Ever say and come some hammer baby in a mukodi trip day wechi. And a makodi sika. Said what just can be a dio, said the you, and a mube deep, papa at money na papa, and the men now ye tea shamu. And so mumu di papa na temunana, I just said a baby as Senamana, my small caption. I'm a because Mupe coin deep papa. Mupe comes as a macaca can say, that is what you people want and you want to do it. So why don't you do it? But I said, Moya, Master Daddy, I bet family, I'm an innocent person. Please try, I want to give you more of them. I said, no, me when I make answer me, mama, like I just want people to know the reasons here. Abobo ya could do my temu kika can see way. And I walk as I wish an anger, me dina one mammy kita me, mamma, share me, ma cram, and masaya. Now, what is our way? You do bloggers, you do bloggers, dear. ENKB, I see you. And maybe person mention will say, Montokwa Mobeku yen, especially who abobo ya. You know it was your fight. It was never the man's fight. And it's a papanica, opika, and also a cocaine. What provoking papaya since a secretary by what provoking now on sono? Oh, ya crab, the cancer, a no, and a mawa. As some women knew. What the idea to papa so ye na wa heavy and I'll back on to one na worry and ye moon so according to the mema teaching say you shame crap on that is a simple baby and faho baby. That's a papa super say you can't come miss me try say me the me white me because why are you trying to tie something on my neck which I'm innocent. Yes, you know say na ye new yes you know social media have say no ye who so who kasa yeah. Enti ebe maka shempe wo de osibue just as the obeka bia no na wo sem kofo nti obi te say me say me nintie o say me free won chen because me no spirit emobium. That's it. Me no spirit emobium. Me no spirit nye de emobium. Enti amatwe me hu din. Enti ye to won mu say na sakaton no atie no. Why don't we stay in our corner? Wonye nkranza jona abo ekutia for 2 to 3 good months. Edian now for seconds there be no association because moya na mo papa na kutia ono ko tin chen say I didn't na just a moody papa all because papa ni say mo bi ankasa ma no enti just the bia na wa ba na betroshes na wo kan sem emi bi be life for say mo amudi papa na tema mudi abobo ye achi a mo fo say wo ye innocent na papa no na enye no da papa no so betna se anase da ono so obeka ne nsema chenko for some family to social media so ehwa na mo behu mo punishment ene mo no me e beba mo so it may be advice mo say mo say ntokwasi now said the other party sorry gidi can nsema wait for the next person to also come out. Don't just wake up and judge and also no kan ya and when you mutantan and where do papa and we HIV and I think cuz e dey nkrasesem mun dan nkrasesem no na say start 2025 we dey ye nkwane sa more person mundi onipa na tema go straight and insult the person but me am attention na nkwanza jona me hu se bonso afa na ma akoma me capture e no ya dey osan family papa na tem o pe kwenye di papa na tem for a long time by hwehwe ni mufo bi a mo nka no kre ana empese be ka no kra kire mo o start to person ni papa ya tem nye ene all because ashowa say wo be di papa na tem wasa white male no nkranza jona wasa white male papa no e na ashowa enti so white male na wie you see agana fo ahu blackmail him again for the tuntum and na was starting to me standing on me na mo me post my dia na mo twi papa na problem mo fa mo chi me free one mo you people don't know anything mo fa mo hwehwe ni mo no free me page so e dey na maye nkofo mo start sa mo didi papa atem ye ne et mo pese mo nchese mo hu sa mo trotro chase e dey na ma ba so life edi obi atem sa nkranza we ka ne se nkranza jo ne ya bonso afi na to boy nkranza jo ne ya ni timu hwie bebrebe ya se ka no jeje na ato ne nkwase akeka na abejo no se no odi matem di me mama ata o hu se maka bi ma ba life amaneda
And so the atomo dimina say am was here, I'm more fire. I am from Quasia, some so. And it's she na musa nipa my caption. Na my yana, you are the problem. You are the problem for the man. A man can see me first person. You are the problem for the man. And I want to hear a don amaye. A dear anamaye. It won't someone just someone you know, most session tables person, you know, the amu page 1 amoya move. Niamwa mu page wo 50 sakaton any kundi go on time niamwa hye na bepimene mo pese mo katakata mo ni tese de mo hye ntabo space mo hiye eso me me caption kitikiti bi nkranza jo na keke no aya asema mama na nkranza jo na krampo de nka bible din de say o to no se udin papa be na ye obi ananka ache nkoko obi a wo chinkukọ we ka nse nkranza na ene nyame abie mani amama aka kiro say Jonah bonsu na afew na bonsu so few de na bible mu no ye refer Jonah ma ka se nkranza Jonah nti nkedi de we nke enkedi victory with edin de we eya edin ben abetema kemwa didi atem poto ayo hu fi se poto ama wa o san be kukuru no me already na nkasa we di papa na tem first son o di achew abe white man no tan be bia wa kra na wo kan se wo tan be ana papa e kra so obi antan be mi se na me ka meeting bed chenchen twan se wo se chenchen ebi ida anya se di na me dia ma nkranza Ɛxposɛ Jonah edi we edin ben Bible di no akra edin kama we edin kama Bible Jonah de senka Jonah de wane bibi boni po Jonah mu ana Jonah kra no story ne yeden enti Jonah ye nkranza Jonah ye bonsu fi nkranza amokasa no kana emido bonsu fi no ofini tunsuo ho wakane hwa bodo wakane hwa na ni kro Jonah Nkranza Jonah we fini to so Jonah wait na ka wait what sister say no me hu abako sem kakraka se won Nkranza na ka me de page wodi wo social na ka ye dem we ye dia no wa se da afa me ho a udidi mata wo se me ya hya wo ni gu menum ni na me se mate me nka hwe we say nka wo that time na nka wo kuna ya umne camera no e wo say me a me refi nka me frank me ka say Jonah Nkranza Jonah bonsu fi ne ofene kane hwa Jonah Nkranza Jonah ofi bonsu mre ni tu ni yalo ofene fe Jonah hey Jonah ebi kama edia de kwa akunse nke this ben na de say wa wo de me didi we ba hwe de we ankofo ani age nanka we sisi ase wo soka na wudi matema me ameba life ma be fro ma to ama Jonah Nkranza Jonah bonsu me ni ko ni yemo ofede wo wa fina ka ne hwa Jonah most na ye ke bi so Jonah most na kan say desire is not so Jonah na ono so wo so akasa ye na Jonah na man kasim di mi fue ono so no Jonah na ke ba ba so na ye pe na ka ye fefe na anka ye fefe le wo si wunti bi da ho
Me dem abre kra. Glory of the Most High. Mo obi answer me wo fa wa ha. Wo fa Jonah. Ne nyom asisi amukọ na ọkụ a. Akụ nyom no no. Jonah ye, Jonah ye. Ekranza Jonah ye, Jonah ye. Bonsumi no to me. Okanishwa fele bai. Okanishwa fele bai. Most na way desire is also. Not desire. Oh, pure best no for bia mekaga inti si am dey be wie tisi am meba be pon no isi am church asem dey nti omo kodi matem am say na dey in dem fine ko si he ana me na magu sansem we na ye kiss ko ama mu mfi no wate nti mu da mo kona sen kranza jo na ọkụ a ọkụ na ọkeka mu na odi atem a muntu no we ma no na e charge na mo Jonah enkaza Jonah bonsumi no ofele bai okaneshwa Jonah enkaza na mosa e ma na mugu ase na jimifo ya mo so mo di atem o he mo so ma create nyom kama ama mo papa na mosa Jonah ye nkranza Jonah ye bosumne ni tu ya mo fene ba okane shwabodo echu Jonah into me ya Jonah oi omuka Jonah Jimifo amoko ntokwa amudi atem ha me ndi atem enwum na wo se monto mo hu se eyi nkranza Jonah ne bu afu no abeja kamre mu a na mo to ne Natina laska mo se mo papa ne bu afu a ne nwom ye kamre na ano no mutu kwa de bu no so onjai he mo pa ayi ntampe wo wiase na Munfangu kapu mano se ne me twem de wa he. Onjai. Secret na mbia mama no. Jonah ye. Nkranza Jonah ye. Bonsumi no. Omne okane shwa. Shwabodo. Jonah ye. Jonah ye. Nkranza Jonah ye. Bonsumi no to ne ye okane shwa ofene bai okane eno ano no we edi we ya me kobo ya me ma caption keke no Jonah so eh ansem ben kren ho eni ano me kwakoda why because me ma mo kwan ya fana be di abo akwase atem because me say the free kwan so ba na muni man ka ma shedade eche eti they shouldn't stand on me to fight because me nya shame media mbaya ya ne say me be kan abakosem dia me be kan ya abakosem enti Jonah anu ofe dia me hu ofe chen wo yere bam na yere dia no nim fan dia me nim fan ho no o yere wonim half enti no mendi matem ate na wo yere wa sha ga baby hair collection say that Owusu de remember you like Ch0p no asem wo fa Jonah do no onim se tunda ne hwe mu o tran ne twone so a be no ye dan o kono ojane page no ye se o mo so to nyum na chaso ne hwe na aka no me se bonsu ne ka ne hwe no se na me ka nim se wo fa Jonah wo o ye twu enti ye hu hwe ne wo nsuo ne hu na hwe na chen kam ye de ni that am so Samunie.
afi de John ma abonsu kakaka bi na epu ofadwo na beto si so ono mo epu ni beto ono ma ofadwo na ti na efu na apaso nka ni ti no because apaso ka ni ti pe ene Facebook amu na amunwane ekomo oba be komo ha no ono eboso na osi ofadwo na mo son kase ye yiniti because edue ne fifa mu na se we na e ka ni trimu a no to mu de uni cha asidi o ma mi twem o kwasia ahye woni jimifo ho tantan so obo o onya oba bi se me wo wadi oba bi se me wo abrabo mu da obrempon yire te se me obrempon obrempon yire bi te se me dabi enti Jona na chiri wade ya paso da mo dia Jona yire bra grandsa Jona yire bra ha sa wo pese wo kun Jona onja tietie mu ni kwase de na oye wo social media ha na mo se ya precise na fa nu ni tiri mu no mane kwase ye ho no mo se ba bi edue because lines bi due bi na na metiri mu na sa edue no okose Jona ne na Jona mu no ayi bonsu ni mre no eto ni ye mu no wenya apaso ani ni trida ana unsa imagine say fish ye nyan na amani woni pato ni yem for months san pewada. I was reminded to say you are beautiful, pa. Thank you. And to no I mad that one of my ancestors scissors bekanity because that scissors bekan nkranza Jona me see social media ha eno na aka ama beka no kore what start to Jona ti because in rare do obey ya won come gidigidi no na cha say em say pasho account mum me pamato mum bo me because I see antum no na stop it Jona ekwaza Jona obonso mri no to ne ye okanehwa ofene ba okanehwa enana di enuma me beto ama wana no because me hu say scissors account nti na wo ye sa no etimi me mfi wo me se mo ntokwa na mo pese mo nkono go and fight in peace but men say dan fa me gina no say ana oba akasia oba chinifo we ana wadi matem we me di watem ana aye obi a wo Jona mre wo ofe wo na me gina ho no say a wo ka wo so a me se wo so atetrete yi kura mpo na e kato wo me di mani huye entien na me di bedi watem me metimi address wa you know say me metimi edi watem but here do you know why I don't want to insult you today because me nim say wasi wo bone kwan so na you just want me to come out and fight but the wo say me buy me be di watem say na wo di atem bi na SƐCRɛT say banter. I'm too smart and wise than you because me obi a me bonsu mre me da na wo akoda bonsu yam aba. Can you just imagine I was so who say also who said sense e wo mitimo chen timi wachi mi kura mi nti fa wo chi mi mo fa mo kwasi asem mo mfiri mi so mo fa mo chi mi ne mo kwasi asem emfiri mi so ene nkras asem na aba mo so na mo didi pani atema na chese pani na dofo bi ebe caption pe na asema sorry na asem mo sorry what kind of nonsense is that? If you really want to fight the man, as you are doing, I did when you say if you really you've started fighting the man, but you should share any move for me. The antiquary and me so life for no. Saying chamuana mudi mwechina moba me page wa. They want to make things look as if say maybe na me problem no. And I am who some way chimi mama most uncle for na me chimi. Nobody should come and write nonsense under my page. Mom as a most song of mama and wine, mama won't be most so chime. Me me baby a me di me lane one me disrespect papa no mo kwa na se wa mo disrespect papa na ma ye di no me nim sa akwa a ofe mango mo me nim na mo disrespect ade na se na ma ye di oh please stop oh please e to bi kwa mo ka mo fire me ma mo baby papa na to esmut me ba me pay na mo accuse me and it's because you are provoking by ma provoking will be Jona social media and so be the Jona wa ha then I kwada o mo bi amfa ni chimi emba won say na maba ne boko the next time I me so camera no me ma ne boko say because na me be church mu say entokwa abobo ya be kun ye na I put it to her say enye papa ne ntokwa and it's a fact
So many people knows this issue here. And so percent papa ninjin too. Who are you? So baba accuse you being to kwa wako pray. Now what the papa ni dia beshim. The piano will pray to kana or pray after your super no cham no wapre. And to monko no fa montokwa nenko. Papa and most like we are all fighting here, including you. Oh, kontokwa gigi. And then I want to wake up. And so papa ni di won go ben wo ba shada ko papa ni na nipa na ba be di papa na tem. No super no cham no. Obi anko ni baby. When kai ansam ben. Some men are munti bida. Mudi we can say shimi kasa sa kwasi akeka. It's me bedi. Now who what and also we back on also bedi matter me said that jatu musa ma wa. It was a so see usono. Now for the when near brain and when mania when near say and remanias ne more 2:30 into na makona bokono. Much section some say and tokwano. I put it to you say a one or can't tokwana de papa na shame. Sam crow in and pesa wo bete. What the papa na shame si and tokwe bia ni wo papa yi o kan se yan wo so bia bedi na o say blogger bia di na tem. So this is even clear. This even shows say no kwese yan mu bi na ne yakoka ntokwa ye de be kan. Ena wahu nyame yi ache no say mu kra mu ku da bia mu koka ntokwa be kan ntie pam no twan no. It's okay, mate, pam no twan no. Mu fa mu musu ne de enko na menwe me ho. Ampa so say having a peace of mind. And so still most mama me papa yi having a peace of mind. Mo ba na mo pesa mo hye danya me ni pa hu se papa ni pa boni ni. Sa audio yi me dey ba ende no. Audio yeah ba abontin. Let me put something like clear here. The recording that came out no. This is just an audio. Abobo ya being ungrateful to papa or blackmailing papa no. I said or color papa ne black or social media is such as an essence of bonnet dear. Obi hu bi that is social media is for Facebook for mama share body papa no. Papa now just a boni na so no. Onunie ana me kan so mami a wokotena ne nchen no eye papa ikroya na ma wokotena ho enti eniano mo am wa ha se ye mumpo ana se mo ye mami na ana mo hu se abopo ya de bia wo gina life ana you are betrayer, you are ungrateful, you are like this, you are that, you are this na kadia na abaye enye audio na obaye. This is not a recording no, but because they want to bring recording into, they are using the word recording. Abobo ya nti America say I am nkofo indicating the audio that came out, and it's just an audio obi aye edi ama obi wo WhatsApp. Ye wo audio and ye wo recording na wo ye wo adwuma mu no say ye woni obi kasa na wafa wamia so na o recording ni panel for future way. Say na be ya future no would be blackmailing no would be fighting no. That is what is called recording. But what came out is an audio just to let people know, say me who painted papa ne black and yes sir na papa na eden otie. And yes sir, I voice note, thank you. There is difference between voice notes and there is difference between recording. Wo we twimam ene recording no. O de ne say wo be record ye gu ni pani ase. But maame no voice notes na wo ye no is just to prove to people say ne woka no enye no kre na mwakro obo a wo na because of papa no eno kra wani anso nti die bi nti mesre mu pa mo ntokwa de mo be kompa mo nkonso mko mu jai kra ye mu bi e besre mo do beti say me say me mesre nti koso na ko ntokwa na di atem a na woni jona nkranza jona mu di atem na ba ma mo try say mo de ba be fa me so say na obi trinity ama be di papa na tem. Boardhead family. Boardhead family, they are no wada. My name is no I wish all this will stop soon. And there is difference between notes, you can say voice notes. Any difference between audio. And to win you say, what committee, because that is what you want to. You just want to bring audios out. And to be a recorded crown or be a voice note, dear more be say. Nipa na ye say no, this is papa ya wama me ayama say nipa na was so ye betrayer no. Eno na na ma start the audio ba munti bi da na che menhu say rati mo ne ho ama so na audio appear. This is not an audio. It's a voice note just to defend the man. Eno munti bi ade amuchi ani o, ade amuchi
abobo ya dia wo tia no say or blackmail papa no ana or yes blackmail me blackmail na make no or paint papa ne black to people say be ankofo be hate ne say ne ntwam wo ya mugu he amu hate papa no with all the strength and heart no. That is what she's trying all her possible best to do. And it's what the baby be him no who's na nimu gu asepe wo so megu wani ma ase. And no start here because we who say audio na buy no abeg kata ne ntro no ye na na opon audio mo be bo ye na say ade me wi. Intini na so asan ye nonsense se woni pa ma wo so obi kra te mo tabi isi anya mo ye na enko ba bia de ye ya ye circle hanu ya emfa so ti ase isi aje me wi ni prophecy mo po mo mpo the whole prophet am prophesy say je mo be wi ni na no edi enti amona mo hu omosa ne omo hu ade amo so nante edi enti na mo nko prophet for ni na amo mbo because me say onu no so ntakrache no people mbo you can't take it from him enti na when I can first na mo be church mo enko ba bia mo pa mo di no na mo nye we video na nto aso 10 years Sami pawe the half angel half human or pedi ani ebeti edi bi ani baby abi mtuma mo ha mo ho mesi musika no ebehe sika no ebehe he is not innocent in which way ebe na waye edi bone ben ada nsakaton no obi ebi mo sen sakaton ana ono de ne ho oso wo na busua mo mfiri me sonko mo nka me busua ho mo pa mo mbra me nche me bo mpa ya mam open so akọ we enye ba nka meti me ba bi ma obi abeche me mo se tenchen twan da bi celebration ni celebrate eno na ahye nkofo bi tisa we ka na sen Jonah nkranza Jonah say ahye na nche say eniema twemde wakatro mo se nkai we je mama mafia kampesa mo mafia papa no na ni na mba mu na amunsemu na aka munum na so enti kwen bia so na wose still amomra out but ebenya chimifo bia amadwen wo fom amonso so sankwasiafo we mo so aye den te se dia se wo be kan asema na wo na wo pento kwamanko enkofo mo sia mo bone so wonim sika amagege ehyehyɛ amotwe ase wonim sika amagege ehyehyɛ amotwe ase just to destroy the man. Ntina papa no tama ye bompa ye na nkofo atodua tomu na onipa da se ni afa na yi afa ne phone na audio no ye won nto aso when na say audio no ye old because it was all set up ni na sunyame anhwesa nyema ni na ma nyakopon ma odifo no concentrate won mpan bom ene ne ma bia ye do no ye boa ye hye time na ti won mpan bom ani edi nkunim ye no so ba ya afa na ye kokai say ana odifo enkranza Jonah no on de chese ni shimi ye de me wo be ka che me se me ma no ba nsuo wo to no se wan wan se nwatwe nwatwe da Jonah wo fa Jonah wo be tina kan me mo on se ne wan no ba nsuo ai se nwatwe wo jina ho no se ma be di me matem etimi jaye ka ne se wo yiri we nwura we esi wo no se obrempon yire te se me utimi ba be di me matem masa Gucci frewo Gucci Jonah nkranza Jonah Gucci o frewo ni Gucci kura mu wiye na oba na ni mutantan mani mutantan me se mani mu nya fe kura na me se wo yire me di me satimi si me di me sabesi me bo se me ho nya fe kura wo yire me ho fe che 1,000 times ba ma wuti kamera mu am se wano baba yiso se enwatwe enye nwa na nka so wo se nwa na wo dane ne ho ensuo ba wo fe nwatwe ma e wo na ensuo ne tai eti can you just imagine enwatwe wa hwon campaign begu wo hwe wo ebo so beda wo no mo kwan do bi a wawu da bola so pan campaign apan tariye I don't fuck, bodies like that. Me fat and mama, salty I say I'm really rich, like, they are so, smooth. I said that about sika, I said I'm up to school, well educated, like, you understand? Shall would you share Gucci pian or kakra or busso ever die on them? Hey, Jonah, hey. Jonah did matamo sam. Jonah, I'll fail me.
nufu ya okay ana nufu secret nufu enso ya ofe just that wo de no mani nye ne ye wo se me say no me bo bra me shada to expensive bra na ahodi ne ye aye kama enti ma wo yire enye ne ye mema wo yire emmokola emfa nshatade wo yire wo nufu to se me a ba ne nufu na ese de eda ayawa mu utimi instead of you to buy just a common bra Jonah say on the bonsu wako bonsu yemaba enti bra kra wonto be wanu atamontoma na odi akekere na yere no abo mokai kola me nya well educated until me fa mema mo ye well educated no but also what you say because I'm not well educated until me fa mema mo nim de I'm about PhD masters papa amo na me fa enti obi Jonah and answer Jonah bonsu efe ne baye obi ti sen Jonah de dabi enti aya men fa wo yire en compare me da me jai wo yire ans na obedi matem aya na twen wo de wa anya hwe kra ntwen wo yire helmet na aya wo hye no otimi hye ni se yan shewek o man aya man en bra classes na me hye no se ne ye shewek eto yetia no into why can you just imagine say Obama busu beto ho no say why is that apan also when I'm 37 na empire na mo tale endua so ho no Jonah wa Jonah ye ne buse apan na wo mo tale 37 hospital enim ho no apan a was yase ku no aho me we also need to akranti e de no tutu biaso no we de anya akranti o apan yankasa a ye de na tu biaso a ye hoho no ube hu se ba we wa fa Jonas upejanta de bi new Jonas wa fa Jonas upejana de ohu wa fa Jonas pejana de me se hwe na okay wa fa Jonas wo kitchen so de he said no. Don't tell me say your kitchen because this morning na me posting my kitchen I said glass that's so come like electrical one like glass that's so flat. Where the titi there they come banku ma me akra don ko they come banku wo me area what teton 1952 kitchen abe eja wo kitchen ho anya ne fofo ansa na obedi matem etimi bedi matem na me nigu wanu pe Mimi de already na me mani egumu dada wo wanu no mani egumu nti eye me won wase obi amani egu wanu mama na ye masa utimi nya space etimi san be mam there be na ufa ahe utu imom Jonah ye wo mene wo no aso de glue tale ye wo utu wo fa Jonah wo ba be ka kire wo followers ni say utu mu kwan no kure bi o because the last time I checked Jonah no wo mene wo no o kan utu mu fe enti a be kire be bi a wo nefa but say woni fa wanum nti no say woni wi a you have to talk baba ya ofa eye mo me fa offense a wate am fa offense ha wo fa ne mfa ne tuo ne no so ni gu manum no the last time I checked no okoda bonsuni yemu na bonsuni pe ne baaye no na ne tru mu kwan asizi enti wonya baabi a ne mfa ni oni fa nanum enti me bela me ni musa nanum de wo fa jo nanum ayema enti na oto anu musa me ni wanum me ni gu wanum pepe am wo fa na wo utru mu kwan we utru mu kwan we nya ade ni gu Jonah wafa Jonah usu mu kwan we hia wode ni gu manum tumu kwan woni bi aya wo ba ni ma bisa na obekire se o utimi se wo ye bold e ma bonsum mene wo to ye mu a usu mu kwan create ni sizi ma woni fa wonum enti skills a woni wi a wo be ya ma wonum nse da mo enti se we can say public toilet no eni say wo be gya camera mu a wa hye da ye na ububom beri bubom man can't show us many no I say bulldog no yes the true mo agrada yes the true mo agrada ho enya me wanwa because me say me wofa no name fa the true mo wofa wo ba wofa Jonah
Oba beka baby a won fa. Ade. Utimi di atem say ya me say na alien den na edi atem. Eye me wo fa Jonah na edi me a nice just say. Obi dum bie. Obrempon bit to say me. Ana wo fa Jonah edi matem say why? God, why? Na me busa me ho sa question do. Eche say wo hwe be ma wo gina ho no mu say. Amo mo pe wo na mo pe wo. Me the type of you no I don't like you. Enti no aya na nkwasiafo bi say na mo pe wadi abobo. Wo fa Jonah me onye me taste not even a single day. But I say me ma fa fun a friend da. So say me be report me eno ntina I have to call. Not because onye me is peck and he can never be me nya akono bai. She. E dey answer na mo kan say no. No. Me pep mema esa me fingers nyefe. Me naturally I don't really have sexy. I really love sexy fingers. Until me I don't have this kind of sexy fingers. Until me if mema I take men who got sexy fingers like I'm a fingers yefe. I'm on 9 edam paboma to say yes I am. Now what Jonah bowre we what Jonah bowre wu na chente. Why I want for Jonah bowre da. What for Jonah Santa Bo Nensa say no. I support penny no. What for Jonah Kwana and inside the Dakami my support penny. I support them for a wokote. Na ejeje no. Abusua so no ane yakwakuti e de aba wo hwe Hilda Adu ani abre pa a chese wacheche ni nsemu na chese nya de oso wo twe de ama eye Natina ani eye maame ngige amomatumi abefa ne so no mode akwakodi sofopeni atam da bi omo pesofopeni di na atam omo go straight to the point amamo mfa ne so a chese wachirem ze so omo so wo nyina akrampo no o se nya no kore wate ase eye nyoma go ne sofopeni ntem omo kire se yempra twe kase pa no mo twe no se ni na so enye ne kura chese eye Hilda Adu enso abecheche the side of the story wa kire tactics a maame ngige en eye Natina ebeso mo Owusu na omo edidi papa na atem abusu akire wadwe o comment section no ha eye insight gh mesro so be me subscribe button no me abona na e won like video no so na bibia enye kama ana abusu amede wusi makra